Bantu bakithi litshona njani? Ngicela ukuthi ngikhumbuze lokho. Sesifikile isikhathi sesimemezelo kade sisimemezela for inyanga ezimbili zonke esika 31 October. Into esiyidingayo thina njengabantwana benkonzo ye12 loxhaso lwenu indawana zonke. Siphakamiseni italent elisenkonzweni yethu. Kule talent elikhulu kakhulu enkonzweni yabapostoli. Ize nje abanye sebebone ukuhlabela kwindawo yokudlalela, kodwa kule talent elikhona okungenzeka kusasa ichurch nayo iziqhenye ngalo. Sicela ukuthi badala bethu lani bazalwane lize lizibonele, lingezwa ngokutshelwa. Mhla ka 31 October sihlangane neHope City ngo-5 o'clock sharp. Ishow yethu yabiqala lizokholisa umculo wenu ngegama lenkosi uJesu. Amen.